Kori ke huwha moa I he talamalo e whanua ka mai ngahi tala whakatapu ko tabe.
o ku whaafatapoa atu pa me he polokalamani ka atae whainga maari ko ni ke whakahoko atu hoki I whatala noa mawahe I he whiwhini. Ko hea ni whoki pia mo toko mea o whahulu ke ma whakahoko atu ai whatala noa ke te ia whirawaki mo I paloparema ku hoko I he kau ngahi komiti whakamau ko ia I he akapulu ai tau kei whanonga mai ai I he ngahi taimi o a mai ki honi. I he ne whakaukau ko ea, ko loto pe ki whai whakatala noa ko ni ke toko mea, ko e taha whoki ia o e kau whamau ko ia he tau ngahi wainga a kapulu. Pea ko tui mahalo he whoi polokalama ko ni, o ku o atu kakato pe ia I he matala noa ki he isiu ko ia a whikau a ki pia me kau whamau a kapulu. Kato kia hama taimi e toe ai I he ne ofi ko I ki mui, te utoki o angelewa ha whainga maari ai. Ki wakai ko ha e ne wakai ko ia ke tuu o kui ai ko ia e tau teu ko ia e tau whiri pare mia pe whaihane ki viu ki ai o koe be ne interest e ta whaaki ko ia ka koe polokala maa ka kato te maa whinga pe ke maa tala noa atu ai mo ma focus I he ngahi issue ko ni whikaunga aki pe mo e tau kau whamau ko ia e ka pulu ko ha e ne uesia o ku ne lava whahoko ke tau wainga akapulu ka tau te whito ka pau kwa wesia ku ne whahoko ki he tuku hau ko ia ai whanua. E taimita tau pe ko whatawanga pe ku ongo le rei ato e Polokala Marketing mo tolu ki apina. Pea ku loto ke tai le rei ato komea hilaine ke ma whahoko ai Polokala ma ko e whewhini. Toko mea mata tau mau e whewhini pea mahalo e ngau e mi. Tongana mou whewhehaki I he ahoni toko mea. Palo a bit, papalo e tamo e whewhini. O kore pe ke u whangate ngai whakatapu ko whaki he platform ko ni. Pe ko tomua tuku whawhtai ki he tue langi mo mamani. Ko hi ko e ofa mo tahu leri ko whai ki tau ngai mo hui tau au sia he ho whakakoloa ko ni. O whatapu mawahe ki he hautoka e whanua, tamu ko tupo wano. Taini kui ni na nasi pau pa mai whare hoa mo efu. O ko whabapalahi ki he Prince Clowney mo no whare. Princess Piloreu, Princess Latu Fuipeka. Hou eki e whanua pa me mona ngai whamiri, ta pe eki he kakai ko toa pe whanua, o pe whoku mo tau whanau. Solo ko whamalate he whaingamare ku mau ke u talanoa atu I he ausia mo e mea ko ilo pau, o ku kaunga tonu ia ki he, o ku wesia ai ho tau whanua I he whahaku whatongia ai kau whamau. Ko palo parema konu lo tonga hoka tai mini tongani, ko o tu moto e tahi he kau whakamau, o ko whakaapa-apalahi au pito ki he kau whakamau, kai ki utuku aki e au kau whakamau. O ko utuku aki e ni ihi o kunau taki halai ai kau whakamau ko ia. Solo, ka pate tau tāno ke he wesia, o koe wesia whakailoto, wesia whakakaukau, mo wesia mo e ongo feelings. E koe alu koe, ko pate musio e mate mātonga he World Cup e wafta hawhitua no whaita I me kaureka I he tau wha, tau nima, tau ono, e nau tangi mo e loto mamahi I he wesia koe e timi mate mātonga. O pehe tofu pe foki atu ai whanau wa inga, kau supporters, kau whaiako, me kau poupou ha timi, na nau tai whe maari e hafua whatongia ha whakamau. Ange ko kulave solo, oku kai ki tuku aki e kau whakamau, o ko ofeina kau whakamau, ka ko tuku aki e ni ihu nau taki hala e kau whakamau. Ko tu e taimini ko mit whakamau e ua I tongani e taimini. Ka ko mit whakamau whakafonua na talo no whakatu ua kumau iai. Toko mea kui mo ke ta alu ki he isiu, mahina ka te au o guai paloparema, pa guai ngahi komiti kua o ene ua, angi koe ko ke kamata whamatala mai. Ka kore te mo ke whainga maari e koe ni koe ngā koe kakai koe ia kuna o mamata mai ke polokalama. Ko ilo I be ko isiu koe ni koe ka isiu e ni, na tupu koso hake pehe wu ko si. Na ka koe ngā koe isiu koe ni kumo o whanonga mai ai. O e be ni ihe kuna o ilo ai paloparema koe ni kulotonga hoko. Pa koe kakai ni iho koe ki nau ilo, ka kore mo ke ki hanga mua o mai mua ki pui tua, e tawhaaki koe ia ku ke tala noa mea ai koe ha ai, unga mahino kai te au koe taha koe kau whamau, koe ha e fuoloa ho ngā ue I tongana, whika oaki pia mo e whamau a ka pulu, koe ha mea ni whaka ai koe, o tau taktaha pe whoka mea tau manako ke, koe pe ngā ue tau whai, pe koe pe mea tau manako ki ai ki whakahoko, pero ai ni ihu na toki ta foki pena tolo whakahoko I he like mahina ko o si, pe koe tau ko o si,
Pero ni ko lau ta'u e nau whakahoko mea koe o ke hoko e koe mea ko nau manako ki ai. Ka ko loto mai ki o mai mua ha ki whamatala ki he o kau makatuunga koe mea na ki kau ai ki he whakamau. Koe haha no wholoa ho o kau ki he whakamau pe me tuunga o ku wau ki ai ho whakamau whakaloto whanua pe whakawahapu peanga. Malo solo koe taule ni kamata e ku whakakaunga tāmaki pe kau mai ki kau taha whakamau a tonga he wafe mātolu. Koe ne lolotonga e ku whaiako pe ana e kore mai e kau taki e Tonga Rugby Referee Association e aho ko ia ki he kau pure ako ke o mai moha kau whaiako moha whanau ako o nau interest e whatongia whakamau ke tokoni ki ono whakamau ke training i nau tolu ke tokoni ki ono whakamau e whakaako pe mo e whiau i whakakalapu pe hoko atoi pe he guai pathway e whatongia whakamau solo ai kona nau seni atu Koe tau ku kau mai ki ai wafe mātolu. Na mau ki toko lahe mau kau mai me ngai polisi kau whai ako me whanau ako. O ku hu mai pia ku koe ula ki tau solo o se whatonga ia e palopalenga. Pea ne holomu ia e whanau ako ni ihi. Tai holomu ia tu me kau whai ako ni ihi. Kau si lue mai e pe wau mai ki taimini. Na whatonga i pia palopalenga solo kana ku enjoy au e whatongia. Oh, mau. Lahi o pute palapale mai solo pate tatano ta gei. Te whatonga i pia palapale mai hulak ta upe. Koi. Ka koe tuunga ko ho whamau, o se ko mo training ko ia, pa mo o whamau rewa. Koe, na te mau hanga whainga maari ke mo whamau ko ngā ke lava ke mo ako ke upgrade ho mo ilo whamau ko ngā ko hai tuunga na au gei ko ke whamau ha wa inga klas uruaki po ka tau sila mo ngai mea pehe ko ha wa inga ki muri tuunga ko ia. Solo ku iyo, te utalanoa te ta whakua solo na whai mabe training e tau kotoa pe. Taimi koe ne ki IRP ai, e au me ki he World Rugby e taimini, o whai mau pe prokalama he gosai pe whania ki ai, kono develop, mono training e kau whakamau, ai e guai level o uraki, level o ua, level o tolu, Osko ia, kuia me training e ke kau CMO, pe ke Coach of Metro Visual, kau whai ako whakamau. Ai ane koe tuunga malunga ne si au kai motuani solo koe o sia ua o maa ku level o ua, level o tolu, pa moe ku CMO, Coach of Metro Visual level o ua. Aia, pea, ia me ngai whangamari, solo sia me ngai whangamari ka aruki tō pureanga, ka koe taha ia e palopare manau whatonga e hu mai waf mātolu, koe whiri mana, koe appointment ki aruki muri. Ka koe neongo e hoko ngahi palopare ma koe ni na ki kamata, o mai fuke kamata, o ku ua komiti, ka koe neongo ne hoko ngahi palopare ma koe ni na ke nofo pe ai he waf mātolu, o ku ke i whakamau pe o ke ahoni pe ko o talanoa koe ni ku ke o si tau e koe e puti whamau a ka pulu hetai ni. Solo, ku ke i whakamau pe o ke ahoni i he ngahi whemau koe ni. Koe tu te minina, tu whakatu pe kau ta whakamau e koe ni mahalo e, maka mahina pene taha pe lau ike pe mi e pe lau aho. Ka koe ngahi whemau koe o tu motu o whaalere o eke o tu motu. O ke lava pe o whai whatongia solo. Koe, ta whoki mai ki he kau whamau. Koe tu whoki koe ni e kau whamau, na ke o mai ka te au ai ki i whamatala koe ni, aia o ku unehanga o mai e ki structure koe ni, o ne o mai koe akapulu unioni i olunga, pea World Rugby leva he whai matau. Alui whole me he World Rugby ki he Oceania Rugby, alui whole me he Tonga Rugby Union ki he poate koe kautare kita, pea alui whole me ai ki he ngahi unioni akapulu ko a tongana, alui whake ngahi ako, pe alui wharewa ki he T ala A. T ala A ai a koe Tonga Rugby Referee Association. He? Ai a koe konga ia ko loto ke talanoa ai, ko whe, ai a koe mahino ko ha ai Tonga Rugby Referee Association, na ke hua te wafe mātolu, na o si ai sino ko ia pena toki whotu ki mui. Na hua tau ko sino pene tahane, ai akapulu en Tonga Rugby Referee Association ni ai ku ilo ko ti ala ai Koe iyo na hua tu ko sino pe na ke te ha sino ia ke pe ke ua e sino ka whamau ai ko kina tolu na mo ala tu ka whamau akapulu mo whamalu malu ko toa
i he ti ala aia koe association ia ka whamau a ka pulu koe a tonga. Aia lewa koe te tuu lewa koe ia ai ok mahino ai whi structure koe nai hulu ia tu pe mo toki whamalu mo dolo he poate. Aia koe te tuu koe a koe poate koe ai a ka pulu a tonga pe koe TLI Tonga Rugby Union TLU. Aia ko nau tolu o ku nau hanga na nau hanga pure iki mo tolu pe ko ki nau tolu na mo whakangongo ki ai he whilaki mo whakamau. Koia, kone tu kona solo TRU o lunga, Board of Directors, sub-unions ko wawa uia haapai e ua pa mo tonga tapu, rugby sub-unions. Kau kia mo ngahi ako, Kau pa mo TRA, o taimini whaku to e tāna ki mai mo komite ka pula e women's, sub-unions. Kau ngane tu na mau anta ko to ape e TRU. Koi. Ai le ko hale wa mea nai hoko nai uhinga i ho tala noa ku ua ai komiti ai ka wha mau nai whotua ne whea komiti hono ua o ua aki ai TLLA. Solo taimi koe nai whaia ngahi tesi ai kare tahi nai whai mai ki tonga ni na mo whanonga mai miti ana ai whakakikihi mo e te hangere nai whai ki longoa ai te whaiwa ki mu ai a bea whai e tesi. Koe Tonga Rugby Referee Association, koe Palestini ko Siaola Tangifua, pea koe Sea koe Tony Tonga, koe motuani usigaritari Lolo Tonga. Kana e whetu taki mai ai Oceania Rugby, ki he TRIU, pea whetu taki mai rewa TRIU kia ki mau tolu ke mau teikea mau tolu e ta whaaki koia. Pea whetu taki mai rewa e kau mau mawhai he Oceania Rugby, kia e Tony Tonga o mau whakataha, o nau hau ki tongani pa kua au nau liaison officer kia nau tolu, o talitali nau tolu o mau brief, panike sio na ngai vitiona nau atu ko hono brief ia mau tolu mo TRA i te whaiwa. Koe mau mateu ia, e whai whatongia, o tokoni ke he whakamau na hau me muri ke ne whai keimi. Ko taimu kana mawata aho koe ke whai keimi, ta ofi mau tolu he ka ungau e TRIU i mui he keiti ko i mui te whaiwa e grandstand, tala mai, koe ka whamau ia a mia. E mia. Ko taime ne whae longoa. Neu whakalongolongo pe, kai asiki mua ai ni ihe mau mawhai me mau kau taki, o whae longoa mo whakakiki. Kono moni te talamahino pe, na hange pe ku wheware loi pe, ai toko taha mehe mia, ni asi me ko talanua ke pauparema. O wheware loi pe me si o uia ka pulu he talanua ke pauparema. Ko toko taha koe na nau whai ke tu he matapa, na ne taofi matolo talamai, ko kau whakamau ia e mia e whai whatongia. E nei reisia ki ospe pauparema ko ia, nei reisia ki i whare area. E nei kau me imi pa whare area no taofi ke i ti whikau ke no taha ke matapa totong. Koi. Ai le kene tu ko ia ko. Ai ko taha ngai pauparema, pa maulawa. Koi. E hoko tu ko e toko mea. Na maulawa le wa whatonga i taku ua e komiti ko maui. Na maulawa he pauparema ko ia na e hoko he ngai tesi ko i te whaiwa, ai kare tahi. O whatonga ai, taku iai mo e komiti ko maui e taha. Koi. Pana whai koe longoa au reisia ki whare area, pea ui lewa he CEO Lolotonga a ka pulu ai se aurelei, ai kau whakamau ko e, ai koe na ui koe whakamau ai mia, pea mo kau whakamau koe ai whonua, ai TRA. Ke mau whakataha ke ofisa ka pulu, o whiri lakanga, pea koe osi koe whiri lakanga ko ia, koe komiti ia te nau toka ngai, no whakalere kau whakamau. Koi. Pea koe osi koe no whiri lakanga ko ia, ne te mau pe e toni, pe tokoni ai ai whai whekau koe sea e subcommittee ngai kori siko halahingano halaufia, pe sekretari ki matapure ko sea kumi tui niua, pe tokoni sekretari e motuani. Lotonga e maulere ko ia, o toi ai pe ka whakamau e o whotu. O kei mo ui pe whakamau e koe na mau whakataha, ai whahai e taha na mau whakataha ko whirilakanga. Koi. Panau alo whekumi ke paloparema, tala mai he accounteni ko ia, o aho ko ia, ai TRIU, toko mea, mau taimi e whakataha i motoro e aisea, whahai ko e mo motoro o whirilakanga, he ku kei pure i mai pe whahai taha, anu whaarere ka whakamau. Ne au ka taimi ne nau alu na toria o,
o whakataha mo e subcommittee koe ngai korisi, o te kei mautolu mi ai. Alu na tolu ki he tonga tapu sub-unions, o te kei mautolu mi ai. Anau whai na toi whatongia. Ne te ke ula ki tau pe launga kaupure ako, pe a haurewa sea kaupure ako he ako ea mo whakataha, ka mauhua tu lewa e ta hao, tokoni. Pe lolotonga pe koe maulele ku te launga kaupure ako, palo parema kau whakamau ia ko una appoint ki he senior grade, pe utalange. Kua ka hapa whamau ia mautolu ke whamau ia mautolu. Ai ko ne sai be whai whatongia, pe tuku patala e ko nau tolu. Ko ne palo parema be whatongia, pa teke mai ka mautolu. Koe ni ko toki mau be he aho e ua me heni, o si hu na tolu ki tua me mau pesi na whakotu ke mau talatala noa ai. O whakataha whakapuripuri o toi whakotu na tolu e kautaha whakamau. Ai koe kautaha whakamau ia ai tonga tapu sub-unions. Koe. Ai, kone tuu koe ni he tai ni mi, koe komit whamau pe taha, koe ti ala ei, na mo iai kotoa, pe whakotu mai rewa he mia au hange ko whamatala, e nau kau whamau a ki nau tolu, ke nau hu mai o whamau he tau kona nai whakahoko kona i kalitahi, pe aus koea pe whakalelei ki mou tolu mou te whafoki pe mou he CEO koea ti ala iu, te os pe ko yang te mawahe pe ni i ko ni o te whotu rewa e nau komiti whamau anau tolu ke hoko. Ai rewa ko ha rewa ai tūnga ko kuia i he tai ni mi. O ku keki te lawa ke mou ngau whakata, ko hai rewa o kuia i to tonu ke ngāwe aki ko kau whamau ia o ku hau me he komiti a kapulu atonga. Me ti ala iu. Sai, solo, tu ke utala noa atu he paloparema ku asia e miahen. Koi. Koe sino na ne tatake kautaha whakamau atonga, na e ose tau e ono ia, kai ke loto e ke te whai ha HM. Te waipe mau konistu tone mau mo mau structure mea kato. Mo mau pāwhoi me mea kato. Koe ose tau e ono ke fitu, kai ke te wha mau HM. Pea ai atu kai ke wha mau HM, kai ke nau, kai ke loto e toko tahe ko niki ai. Pea whakatotolo peo mai konistu tone, pea ui HM mau whakataha ki ai. Pea tuku ai e toko taha ko ia, ki tua meihe, mene tatake kautaha whakamau atonga. Taimi koe na nau tataki ai, na nana tolo o le sisita e kautaha whakamau atonga ke he potungau e reipa o laiseni. Koe nau whakakaukau ki o toi aha taha e tuha ke whakotuha ne kautaha whakamau. Na e tupu e whakakaukau ko ni solo me he taimi na mu whanau mai me muri na mawae ua e akapulu o komit whakamau, komit akapulu e ua. Koe tonga tapu rugby sub-unions, ana e ai ki komit whakamau e na whakotu e sengstar mo mea koe rati. Lere nau wheu na toi a tere, ka lere wheu e tonga tapu i te whaiva longolongo mo a fōu. Pako foi mawa ua koe mi takapulu ko ia, na whainga kautama na nau tatake aho ko ia e TRRA, ke laisene kautaha, ke ona te aha taha e tene whotuha kautaha whakamau kai taha be. Tangoe na mau, whakatotola e palapalimo no mau ue e chiema, o ilo ai, o si toa e nau tore mau ki se niti na e panke, na ea ua mano. Ai e koe panga hongo fulu e na e toho me ki whakahounga puke ki me awha na ange whakamau ko toa pe, ne whai whatongia he wike ko toa pe, o whakahu ke panke ko si o whaki ki he mau inu, mai mea tokoni, he aho tokonaki ko toa pe whai keimi. Pana e tānaki he tau e ono ko ia, o si whai ngau whakalao ki ai, atitai he atitai, kau atitai pureanga, ko mene atitai ke whakailo. Pako si wai HM he tau ko ia, na tuke toko taha ko niki tua, lolotonga ne ngau e whare mahaki. Tele lere lewa e kautaha. All of a sudden, ben ku hu mai ki he mia, o ku lava lewa ea o whalere ni kau whakamau. Pea nai hu mai pe mo ni ihe na ngau he mia o whakamau. Aia na mau whetu utake lewa e pare mea aho ko ia, o ilo o mea he pare mea, o ku conflict of interest e whatongia ko ni. Ko nau whatongia e mia ko no whakaivia kautaha whakamau, e mau whae mato e whatongia, he ko si ai pe a kakai ai, e nau whae training e kau whakamau, ia me ngai whatongia ke he peha no whalere kau whamau. Okay. Pena e au e mau whetu taki, whe mau me pare mea ke mau alo whakataha. Alu lewa e toni mo ni he mau kau taki o whakataha mo CEO, mo tale ki tā, me wa. Hange pe ko nau whe longolongo e pena tolo whe tauhi wā aki pe. Sai, ma alu whakaosu le wau mo e toni ko e sea ia, o mau talanoa, ne uongo i pe mea tatau. Ma mau ki longo mai ai. O hore peku, foki, ko taimi ko ea ko fot fisi iahi na CEO. Whawhis,
whawhisa fotu kai hu mai ko whiriat mo mauahenga, ne haole wa fotu whe mau e toko ni. Ma tau te hina kui mo fotu. Tau talanga fotu, pe palo pare ma, o whe mau ho toko ni, na kai ke tali koe ua latu whe mau ho toko ni, he taimi koe na mau whenga tai ke whatongia koe. Na umate au no whae ngawe koe, mate ko no whae ngawe koe, pa ko ke hao pore ke whatongia koe whe mau e toko ni, ka na kai ke tali koe whe mau, e ua latu whe mau toko ni. Ma matanoa mo fotu o tupu e ma mwhemeri aki koe na, o ne hanga whakapapau i mai ai, una ufiu na tolo ne tauwhit o fisa ngā ue koe na, o ne whakei whai pe ai ngā ue koe na. Taku maa be kau take ai ti alala e he whakawhekiki, ka koe kutui kua aku solo ka pau te maunofo he maa mo e tauhiwa, e whaka ofa e whanau wa inga, ngahi mātu au me ka kai whonua me kau poupou. Koe. Ai koe timi whakamau koe ni ai mia. Oku lava ke ilo i hingoa toko taha koe ia oku ne tataki ai whahai koe ni. Ka koku talanoa tu ka tim whakamau koe ai mia ku ke talanoa ki ai. Ai a oku naulere. Oku tokanga he ta whaaki koe ia koe ngā oku whewhe ta whaaki koe ni kua ha mou lao. Oku aha lao i he mou ke kau whakamau, paka ngumea pehe, paka waha whahinga tuuni ngā ue a TLU, o ke he kapau o ata pe, me ala pe, ki kolopea whakatuhana kau ki kau whamau, o hoko hange hawhangi mea lere whakapisinisi mo mea pehe, ka whewheta a ki he lao. Solo, kai te a mea maalunga ange he lao solo ka koe konseni si mo e tamai rei. O whainga tae palapalema ko ni solo, he ko Eva Mafi o he mia, pea ko o ko sta ofire vai o ke te rere he mia. Unu rewa nau tolu o aipe nau ko mit whakamau i tuka. O nau whengo i nau tolu mo tonga tapu sub-unions. O no whainga taa, ka pane ke whanongo he whaike eke hena si ou he retio Walfit Poinima, pea mo Eva Mafi he Walfit Poinima, pea mo au. Ko no whainga taa he ko si ou koe aga pulu lolotonga, ko me mi pae ko mi taka pula kolomotua. Ko Eva Mafi he mia, une te fotu ko ne ki kau whakamau ko ni, ko me mi pae ko mi taka pula kolomotua. Paku awelewa ai whatongia e ko ia, o nau pure ie e nau tolu mo whakalere. Whatonga e kau whakamau solo, ko ki toko taha pe ai, o kui kai ke kolomotua. Kau whakamau katoa kolomotua. Whatonga e koe ukalapu nau holomui nau tolu ia, pe whatongia whakamau solo i he kutui mo e mautui, pe whatongia whakafonua whakaluku fuai. Pe whakatongia whakakolo e pe whakawhamiri, pe whakasiasi, pe whakakorisi, pe whakawahenga, pe whatongia whakaluku fuai. O koe ke fair enough, koe ke uhinga lere ia, e hau pe ho timi au solo, o tau me ku timi, pa te hau pe whakamau ea mia mautolo. Koe tuunga koe e whakamau, komiti whakamau fo koe ni. Aia kane tō rewa ko ia kunau anta nau tōluia i he tonga sub-union. Aia kui lalo. Tonga sub-union. E structure koe na ta sio ai. Ai koe ngahi sub-union i ko ia, huu malewa na tōlu o whamau he tonga sub-union. Koe tū koe mo tōlu, ai ti ala aia koko o sile sisita, komiti ia na e kau whamau na mo wanga ki ai. Koe tū rewa ko ia o ko mo ngau aki mo tolu o mo whamau mo tolu he whi au hi whi. So, ko mau ki lere mai ko ia, lere bena au tolu ia. Taimi koe nei, ki koe tau ko si nei whi mau mai wawau. Ke alanga hango whakamau e toko ua, whi tū taki me pina tolu ka Eva Mafi mo e kau tama ko ia. Ke alanga toko ua ki sim whainolo whakaako a wawau. Kai te lawa taha alu he kulotonga PC na tolu e whi au hi koe. Pea kore mai rewa e sea subcommittee hingano halau fia, kia mautolu pe lawa toko ua alu whai whatongei wawau. Pea alu le vai mo ki motua e taha, o whai whatongei wawau. Taim kana mafoki mai ai, reported ke subcommittee ngahi ako, o ngawe whakataha e mo Eva Mafi, me kau whakamau fo ou. Koen kua lawa e whatongia, pea koe kore. Uhinga koe ke mautari e ke mauhua tu e tialala ei, o tokoni he whai whatongia ke whanau ako mo whakakalapu. Koe tare ne mai hingano, e whai whekau, si tō mea. Kono mo ni ko loto au ke mouhau, kau ke loto e kau tama e koe ni, e kau whakamau fo ou e koe ni, ke mou kau mai. Koe. Aia koe, o ko hoko re mai, koe palapare mai. Aia koe tuu ko ia o ku ai, iho o tuu iko a koe harewa ai mea kutotonu, koe na ki tala noa fo ke he mia, na utokanga ke ta whaaki koe ia.
Ko ngā na ke pehe na kamata ai kau whamau ko nina na kamata mehe mia, o mai na tolu ko timi whamau ai mia. Ko ne tuu ko ia na ea hangahi, ko mahina ka teo ko mia whoka ko ai ngahi tokoni ko ke spoti. Na tau whanonga ngahi tai ko nina e ngahi kalapakapulu na nau kore tokoni ke mia pa ko anga lewa he mia lewa ai paanga. Na ea ha tokoni pehe na i whakahauko ke komiti whamau fo ou. Solo, koe whakalea koe pehe koe kau whakamau ai mia, koe whakalea ia he kau ngau e tia lai u, he matapa i te whaiwa he mauat koe ke huke he tesi. Ai koe tunga koe ko whehui koe ke pehe, na ha whani mehe mia na awe ke komiti whamau fo ou. O koe ke whapapau ia u solo, koe ku tui, koe whehui. Koe haku nau active ia no whai whatongia. Koe ne active pia ha mea koe whakaivia. Koe. Ai o lewa kone tuu ko ia he taini mi, ai mahina ka te au i ho whakamatala ko tokotaha koe ni kune toka ngā i pe koe pūre ia o i komiti whamau fo ou ko Eva Mafi. Ai o lewa koe ne komiti ana kuna anta na tolo i he sub-union a tonga tapu, pe au whai lewa e hoko. Ko ngai ni koe ke whaha ilo i gai pe na ia ha whante ai pure anga o ku alu ia ki he sino fo ou ko ia, ka ke alu atu ia ki he sino ko na e anga ki ai anta ko mo whamalu he structure ko koe a kapulu i tongana. Koe harewa tuunga o ku mo iai he taini mi, i hoanga ho wakai ko hai o ku whakalao ane komiti a kapulu ke hoko atu, pe o ku whakalao loa pe ke mo taktaha lere pe he pe, taktaha area pe mo tolu, pe ko whehui ke taha ko se atu ke wakai. Ko ha me o ku taimi ko mo kore ke mo hu ke he whea kapulu e wha ngahi a ko. Tamai na toko ke loto komiti a koe. Wai o ku ai ke he loto ai komiti ka kai ke whai pe ke he loto ai komiti a kapulu a ngahi a ko. Ka ku ai o ku wai o ku tom hange o pure ia he komiti a kapulu whamau fo ou. Koia. Nga ku lawe nei solo. U whaingata ahe ko si o ue mo taki ko na une mastermind ko komiti whamau fo ou ko ngome mi pa he komiti a pula kolomotua. O whapapalahi pe ke komiti a pula kolomotua mo no kau taki mo no kau mau mawhai ko nau palani ngā ue mo nau whatutu ngā ue yes pesete te au whaafofa. Ko ki nihi toko si pe ai o ku nau interfere e nau tolu ai whatongia whakafonua i he kau taha whakafonua whakamau atonga. Ko mea ne anga maheni gai fonua. Ke o mai e whatongia whakamau ke ata me he sapi unioni, e solo, he ke te ke hau, te watu pe whatata mahino. A e mau ki tim toko fitu no kau ke 7 na kolomotua e tau kōsi, pene au o whainolo. Tantua ne au o whainolo mo kolomotua, e kau mere reo ha. Tamai hau te hina, masi te ke alu koe ku whainolo kaureka. Ba te alu au, e ko ihe au sia ko mau, te utuk talato no inga e ku alu anai. Alu pe asio lai vet mi apin. Taha wha e kai solo, o se mini te wai me he taimi, o ho kai mau te mihe lalo kolo. Lie ni mai whakamau kolomotua, ke he timi a mau tolu. Advantage. O ho wale pene te puhe me ai whi tautea. Unua te kapteni, whamore ref ko advantage a mau tolu, manga hengo fulu. Kataki ref, manga hengo fulu, pen staune makaoreka mau tolu, te whawawa kolomotua tatao, o se keimi, on toko o se taimi. So, ihe mea ako ia, mo au sia solo, mo e whanki mingol holpe kau taki ko ini na mau whioi tauraki. Koe palopare mai ia, o ku holomu ia ni ihi, me he o mai ki whai whatongia ko ni koe ke manakoa ia. Ai ke manakoa, o no verbal abuse he kakai, mo no physical abuse, mo no te kaka ina tolo no e appointmenti mo vahe me ngahi monu ia uma whailau whai tamaiti. Ai koe whehui ene kua mahe toko taha koe ni. O ko ke loto pe ki honga ate whangi whehui, ka bagua mo whehui pa mo tohi mai pe, ko ngā ke awe pe ke tātaki ni hanga o atu. Kata ko eke tuange pe ko whe komiti o ku whingawe aki pe mo whatonga ngai mai he World Rugby. Iyo, koe kutari koe ke solo, koe komiti a kapulu a Tonga, Rugby Referee Association ni. Ka pati ke whatonga e whae ke na o aisea ahore rei e he walfit po nima, ko hai o ku recognize he World Rugby. Koe tari koe aisea, na whitutaki mai World Rugby ke te araiu, pa ko te araiu pe o ku pure, pe mawhai, ke whiri e kau taha whakamau, ke nau whenga aki whakataha. Sai, ko te pure sea, o te pure pe ke mea te kui, po ke mea ata. Ko mea whakalukufua,
upau ke te ki whakaehi kita mo te ki whakawhakai taka i holo, e nea o si ai te kautaha ia e whanua. Aia koe Mau taimi hala o makoni stu tone, koe konsenisi mo ata mai lerei mo e lau mali lerei koe ia e te taulawa o langa ke whanua. Koe, aia ko hinga koe komitiko o ku recognize mai e he World Rugby ai komiti for all go ni go ku antahe i he tonga tapu i a kapulu ko sapi ine na tonga tapu. Sea, na mausta e solo na mausta anua matomo e kau mau mawhai koe e kau whakamau me o senior rugby, he o se keimi koe ne whaelongoa o mautala noa. Koe palopare mai koe ni ke kau noa mai o rugby me o senior rugby koe palopare mai whakalotu whanua pe ia. Koe whehui koe nai tala mai, koe whe komiti ku recognize e o rugby, e whakapapa e he rugby kau mau mawhai lolo tonga kau nau whai na toi mea hala. Koe whehui ene ko mai taha koe ni, ki te ki e kia tupe. Whehui ene kia toko mea, pe ata pe ki hanga he grupu, ke na register as a referee association. O hinga na ulawa e nai solo koe whatongia koe ni, ka pau e toko lahe kai grupu me mau mawhai ke whai whakamau te taulongo a tau tolu mo maweu ai. Koe anga mahene kau taha koe ni na o mai e kau whakamau me ngahi kalapu kehe kehe. Na kore ke tatau toko ua me he kalapu. Ke ua na hau ha whakamau ia whakamau ha keimi a ene timi. Ko ne whea ia. O kua e koa veriu e a kapulu solo. O mamao au bito e fua whatongia e me iai. Mamao au bito au bito. Ko ne whai beha training i koe mea ulak whai ako. Koe rugby core values. Discipline, respect, integrity, best in solidarity. O spea ako ia. Fui ia heka whai mea kehe. Koe whatongia ko ni he kutui ko aku me au sia me experience ko mau. Ai ke taha pe sino. Pe train he kau mamawhai e kau taha whakamau ko ia. Ai whanua. Ai kau whakamau. Ke nau whai totonu. O whakatatau ke koa veriu koe. Ai koe ke toi tola he kau whai tutuni. E longoa ai. Koe konga ne taha ko seo ki ai. Tau behe hang koe ni. Whe auhi koe ai. Whe auhi akapulu. Ai poata akapulu ko atonga. Whe auhi akapulu ko unioni atonga. Ai whe auhi mai e whanki tau mai u klas ulaki mo. Haue longa mo whe fua kolomo tua mo. Whe fasma awhanga mo mea. Koe whe auhi whoki aku anta na doluia i he TLIU. Ai aku tau seo atu o ku malawa le vaia. Ke ngā aue ake he TLIU ai TLLA. He ko mou dolu o ku mou anta ko he structure ko na hulu atu ane nai na ke o mai. Koe taerewa mo tai mia o hange koe ni whi auhi ala wenga maari e. Whi auhi a kolomo tua. Te nau pure pe whuki nau tolu ke nau whi auhi. E ke nau pōpula nau tolu ke nau talamai ko pau ke ngā ue ake TLLA. Ai te nau lape nau tolu, o hange koe ni kuwhai kolomo tua koe ni naktala noa ke ai. Te nau lape nau tolu, tamai te maunga ke nau tolu e komiti koe, pe kakau fua mau me he. I hene tu urewa ko ia ko e a ure vai ke tu unga ko ia e kei mo veu pe ia he ke tau sa te he tamani e lava o pure i ai ngahi fi au hia o tuna menia o ku fai e ngahi fe tu tuku ke he e hange ko fa matala ka paureva o ku kore paanga ngahi fe tu ia ko ia tabe tona mena kolomodua fa paanga tu ia he mia me tuku hau ai fonua atu hao no mano ke tokoni ke nau tuna meni. O kua lewa hao nau whatongia, o tonu ke nau, he ke nau pure he whakamau, ko ngahe ke whea lewa ia ke ngahi timi, pia mo taha kotoa pe o ku kau ene tuku hao hono totongi, ke lava whe au hiko ia. Oia solo, o mea nau hinga koe ki ai. Sai pe whalere aka puru ia mea ia kolomotua, mea ia lavenga, mea ia ahai, ko hape ni whalere na tuna meni o ngofua pe e lao. Koe whatongia whakapaka hei kai te ke whakarere aka pulu koe solo pa ke peheme koe ke pure pukao mo tuna meni, pa le sisita te ukalapu i tongani. Pea koe kau whakamau ke kau whakamau pe ia au. It's not fair. Koe lao e aka pulu solo, ko training mau tolu, base pe mea tolu. Safety, fairness, continuity. Pea mahu inga bito player warfare. E whakalakalaka whewhe aka pulu, koe ki kau whakamau ke nahange kulawe nego whapapalahi ke nau tolu. Aku ate he kau tamai ko na ki kaureka ko na ko ke na ulo na toi mea nai hoko.
Koi. Paku veke pe kaureka ko sio ke monu ia mo hafua. Koi. Ko fia ka pulu ko na tau toksio ai ko na hoko I vavau. Ai ko tuna meni ko ia na ko ka fuka mau me fe na fuka hoko ai tuna meni ko fuka mau he tuna meni ko ia. Ka fuka mau me ka ta fuka mau ko na fuka tu. Fo o. Ana ngawe aki. Ko palapalema ko na hoko ko I he whainolo. Ai na whai ko ki longo a pe ku na pehena ke ha mo ha pe na pehena whakavave matala foki e toa te lavu ko ia na kau I he kau whakale ka pulu na toki mahino ka nau tolu na whakavave ka whamau ke na foki na te whakapuna ki tonga tapu pe mo hafua ko hinga na whetongi ai mo hafua I he half time ko no molo pe ngai whi au hi he taimi o ku ngau e ai komiti hawhainga komiti whamau a mo tolu ka whamau ko mo alu ko whamau hanga hi whonua ki motu o ku pehe pe o ka halewa e taimi ko o ku palapare pehe ai ko ai whakamau ko where whetu o ku nau tari o ku mau tari ui ki ai. Ko poini egu fehu ia ka ta whakamau fo o. Ko hai tu ngā malu e ka whakamau ko e kia hanau konistutone ko e kia hanau lao ki ai ka kia hare a pau ki ai. Ko siwa ko no si ai ka whakamau he nau ave ki motu ni alu ki motu he me ko na toki o si. Solo hu whakatapu. O tau whakamonu manu ko toa pe. O whangapua ka arai ano po uri pa mo ua o po uri pa o sai betu te ko whangapongpong. Ya o ka pongpongi pa te mo ua pe o tu whanga e taha. Ko tuunga ua ke ka whamau no ngā he tai mini, te kei at peke alu ke pa whai whatongia po hai tuka ngā pa ospa tuka pe iai. Ko ke aha whahinga mea e ke ne malu ai motu a whai whatongia. E koe na ua me ka kai whine ko inwolo mai. Solo, sio ifo ke uata na watu he utese ai ka rei na whai whatongia ai. Ko ki tau tupu ena, tangata mo whine, na e lavea ho na uloto, he whakakikihi na e whai motuli motolu ki tua. Ai ke manakoa e whatongia he ulawe ni nai. Ko whatongia ni ke manakoa ia. Ko ngā ku ke manakoa pe ia automatically pe verbal abuse na tolo he kakai pe mo physical abuse. Pe ku hanga ku he hengi e tau tupu ke inwolo mai ki ai. Pohono te ai pe hei koe na si mātu ke kaureka. Hanga ku ono monia na sia ku e solo ku kuloloto e palpare mai ia. Ilo la hebute mo tuan gai mo e toni me ka mo fai ko ni ko tama ko na ku ne mastermind ne ka fa mau fo o ko le fambole mo le pe ai ke ngali ko fonu alo tu ni ta ngai fa ta ma fa ngonga ma tolo ke mau ka fa mau na fa ngolongo pena tolia ai lo pena ka ureka solo si o pego solo os imagino que o calabo e min e ka te na te fu ma fa na to ke ka ka fe au fa ka calabo pe fa ka kolomotua e ka fa mau ha be me va henga ta Koi. Aia kone tuu kohe tai ni mi, ko mou toko fiha lewa e kau whamau kuna o kei toe he TLLA, pe toko fiha lewa e kau whamau kuna o smawahe na tolu fo tuu e kau whamau fo ou. solo mau he toko ngofulu tupu mau tolu to he TLLA e kau whamau fo ou ko na ki toko lahi pena na asia tu na fai fatongia e kau whamau lai ni ko e puke mai pe ki reka ato no ki teunga lere he taimi ko na mau fatonga ia ku kamata ke fotu e ma fene ka whamau na fetu taki mai he tau atu mahalo ke mange mo e tonio fai training ai ako ma tuleva ke holo i tai lulu ku ia e sea subcommittee hinga halaufia pe mo eva mafi mo ki kaureka ako ko ege training sai na marea mo e toni ai ko fatonga ko ni ke whakapoto ke training i pe he weekend pa na ulele na to e wiketa pana mo fatonga me tau ko ia solo ne palo pare malongo a fe ako ako i pe he weekend i le wiketa Ai lewa kone tuu koe ni he tai ni mi hange koe ku tau tala no ke na e tahana ne whehu I mahe ni ka te au ke eke atuange ai kone tuu koe ni he tai ni mi e tuu nga koe ku mo iai mahino ni aku fo tuu e ki kau taha whakamau fo o uia mo ke inofo pe motolo e tako hongo fulu tupu koe ni kau whakamau mo ke I he malu pe motolo e TLLA o sile sisita motolo koe kau taha whakamau I he pure anga tonga a ka pulu I he pule anga tonga. Ko harewa e tuunga o mo hoko atu ai. Ko hana tuku ai o fuoloa.
He ku eke, ko hana e tuku ai o fuoloa ka kai ke mou lava o whai hanga aue, tata te whito ki potungao e mia, ki nau tolu nau fotu umai ka whakamau me mea ko ia, ko hana e fuoloa ai ke lava whai hanga aue, pe ke lava ki whai mo ave ki whakamau anga, ki whakatontonu ai, i tunga konu mo ia, au ke he ahoni. Solo ko fehuga na ke fai solo na uhinga pe ne fuoloa pe he weho nau we ka uma fai ia he potungau e pure anga mo tiara iu o involo na toria pa na kau na to me fa taha mo fenga pe ma tolu ka na ignorant pe na tolu ia tuku noa i pe ia pa mo ngoi mau tu e noa na mau tangi ke pare mia tu ni fe pare mia e mata fefeka pe ke loto fefeka pe ni ha ko ni solo ko no lai sen ni ko ta fa mau ti la i ke rei pa e ko sino ngawe ko ka ta ma ko na foto e ka fa mau fo ko na to na o lai sen ni ko na fa ka kau ki na te foto ha ko mit fa mau ko na to pe e time ko na ma vai wai ko ai sen sta ne komiti ta komiti tonga tapu e na ma vai e pe me ka fa mau e time ko ya sai o se ko na lo lai sen ko te la ta to foto fa mau e na apiusi mo ta to nga e pa nga ka fa mau e panke pana o se ke whakailo pana huma ko he se te vi solo mau ka to ale ko whakata ko to ape ko foi ile ko to ape ko hike mini o ma ko le ke nau alo e pena to kitua ai whalele mo to e whakamau ka nau popo mai pe lolo tonga e ngau e tako taha ko ne mastermind ne ni e whare mahaki ke ha whakaiwi ai ai o ne huma ben ke mia ula vai a fotu ne ka whamau anga ko feu ne nai solo o kai na ha tokoni whaka fan me ai I don't know. Tago ksio ko ne activity ha me agwa en whakaivia ko ne lere pe me sige honga pensini ko ni solo e ke lere ha me lere gulo mai no mama na mahala ko ne utu pe va u pe fon lere oku totongi mo tolu, oku totongi ki mo toka whamau, i taime ko mo whamau o ka pulu ai, pe koe totongi koe aku hau meiwhi. totongi ko u mai ke ka whakamau o ku hau me he komiti hana tole tuna meni Koe. tuku ke he ka pau ki ha sponsor ke he tabe he volunteer mai pe ha business ia pa ka taha ke nau tuku ai fan dia ko ke ka whakamau ma e ma tolu Ako yanga mahini ko komiti ko hana to tuna meni ko na tol pe na o mai ki mea offer ma ki whakahounga mai ka whakamau. Koe. Ai koe konga whaketaha ku oku lava ke wakai atu ki ai ka kai whanua. Koe tau supporti whoki e toko mea koe taha ia ngahi wa inga oku lava he supporti o holoki ngahi whai ke he tau sio pe he taim kone ai tau mate maatonga mo whainga sporti pe koe whi au netpolo kone tala ai tau maki whiwhine oku lava ka kai e whanua ia ke to'o e whai ke he ka tau popo kotoa ko ngaka oku ai whainga lau maari e mawahe ia i he sporti ke whai kai popo ko koe ke pūri whoki ai i ka kai e whanua oku ta tau pia whainga sporti a tau toli tonga oku iai pe ngai palopare mai kone tau tala noa ke ai o ke whamau anga na ngai komiti sporti liki una ona dola alo au ki he tau potu taha he alu ya o ke sino pure he liki ko nga ka ku hoko he ngai sporti pe ko o te hoko pe me ta tau ia i mo ka fa mau a ko ki he hoko atu ke be he ko ianga ha wakai mo ngai ta ula he ko ni ki he fa mau nga o ki he fa mau ga pulu ai ko ha ho wakai ki ai ko ha me to tonu ke mo fai ka lava ko na mo osi na o si ui e he CEO whakataha e o komiti o si kapa mo whilakanga o si kapa te mo ki mawa e ua pe moto te moto O se lava mo fa mo ma tolo ke mau kau he fe au hi una whakalongolongo i pena tolu i kolomotua. Ngai pe ko lava nei fa babalahi ki kolomotua mo na komiti ka pulu mo na planning awe yes pese te au. O gwe ni ihi i he kau memi pa kolomotua o kuna interfere me a whakafonua. Tukuange whatongia whakafonua whakalukufua ki he kau taha whakamau atonga. Pa tau whingawe whakataha ngai ko lawe solo. Utoton nge heko sipoti ko me ke tau tukuai a wahe wahe. Koe. Aku hange ku kekilo bu hapal pare ma. Koe. Koe pure anga fo o goni kwa mana ke whiri ha pare mia pe mo kabineti ke tau wha goni ka hoko mai
o ku ia mo whakaukau, ki he makatunga ke mo te whoki ki he pureanga, ke nau lava solova, he ko whanau be whoki ko e tau komiti akapulu TLU o ku ko tipo pataloni pe ku se ai pare mia tonga pare mia ko ta Oia. pe hu o ku se ai pe ko taha pe ke ngata pe pe ma la ka ngai ha pare mia pe kai ka pa o kwai ha pa nga to hau ai fonua o to koni ki ha fainga nga u ku fai hanga ka fainga organization pe heni o kwa na fatongia ki fa papau i he kautaki o ka ki hoko palo pare ma ko ni ke tala no ki ai. Oia, solo, palpale me koni was mau tolu, ke ave ke pureanga, na mau ave ke pureanga lolo tonga, pa ko inga no hona taimi, te nau tamai pe te nau sio ke ka lahe ngai mea mau inga ange ke nau sio ke ai. Pe mau tali pen ke pureanga fo ko ni, ka mau te frahu ke ai. E lava fai ha tokoni, ke ngau e whakataha e whonua ke langa e whonua. E ke lava pe ha ki turi ki a ngau e whonua. Koe. Mahina pito ai whamatala koe ni ku ke whahoko. O te ai moha mea ke ku ke loto ke whamatala ki ai. Whika o aki pia mo e palaparema koe ni ku te tala noa ki ai. Ko i ngā mahina nia ku hanga ke whamatala na ta whahoko ane nai. O tau adaina be ani ihia koe ni ke na o whotua na ki komiti neongo. Whakakonse nisi i ho whamatala koe ki totonu ke whaipehe. Totonu ke taha pe komiti whamau. Ka ku waha mea ke ku ke loto ke tala noa ki ai naka ki au ke ta whatala noa i he ta tala noa ko he issue ko ni ka whamau. Malo solo, ko le whamore peo ke ho eki me kakai whonua, ko isiu ko ni ko isiu mau inga ia, he ku kaunga tonu e whakamau mo ne au sia mo ne tau kei mo mea ku ne lava mo ne ilo ki hono whakalakalaka e kau wa inga. Tau te fito ke kau young players, ke tau whanau ako, grade 1, 2, 3, 4, 5. Solo, nau tohi ke he sea subcommittee ngai ako kore ki ai. Fefe ke wala te au ia o lere i he grade 1 mo grade 2. O ko uloto le lei ke uhalo vahe e ku au sia ke toko ni e nau ilo lao ke whakalakalaka nau wainga. Mea ki ahun ka ki tari mai tohi ia. So, o ku kehe, o mahino o bito ne whai kehe anan whakarere e ngā ue. O ku fu malohi pe fusi. Ai fusi e kau mama whai lolo tonga he. E tonga tapu, i ala iu, me ngahi ako he unau whela lawe i nau tō. Solo ko whakakau, fefe ke tukuanga i whatongia ke he kau taha whakafonua, pea whakawhe ngahi kalapu ko toa ke mai nau ka whakamau ki ai teu i ai, koe tuna meni a hai, pe ko hahake, pe ko hihifo, ko lo motua, pe ko whepe. Ke ala te whakamau o ku neutral. Koe whatongia whakamau whe mau ke neutral. Kike uhinga lele ia koe whiau ia ko lo motua, pe whakamau beme wainga ko lo motua. Wai o whakamau e toko ua he kau tā whakamau fo au ko whakamau le ia. Wai nu nao si tohi mai ka au, te na walk out nao koe ke na whe maari e nao ke lau maari u whalere ke na whakamau. Koe. E una whakatonga e nao e mea koe ni mau discuss koe ni. Solo ko whapapalahi pe au ki kolo motua solo ka e, na whehui e ua taha i whalea rea. Ki he sea e whalea rea, ko ne whehui ke minister mia. Sea, ko whehui ke minister mia. Hange o tai tau hono tufa ki grand goya sporti me he potunga we mia. Ko whehui ko ai wa taha ko ne au sia ana na CEO ia. Te kai ke rea mai sea ia whalea rea pe ko minister mia, ne mea hake a whafonga tongata pulake ti puloka o mea mai o pehe. Sea tuke utare ai whehui ai wa taha. Ko rea maari mo ne whai ti puloka, pa tangane pe moia ko tangata ngā ua. Ko rea na ti puloka. E wa taha. Foki ki eua o wahenga, o ala ko kato o fai hanga o ke falala te kai ngaka koe. Pea ne fai ti puloka ko motua. Na u ke fu folawe a ko motua na o ki muri e ko motua muri o finga paanga o langa ke na gym. Ai mo na mala ka pul, ai mo na komita ka pul, faka of ofa mone na pa ngawe. Pe ko pe ma ti puloka. Ka pau ke te fe ma u fe uia mo paanga ko na ko planes poti he mia. Ka te hau be ka ka tala te mata pule. Ko ere ko ti puloka kai ke tu ia ko ne whakakau le ia. Alu ke mata pure ko e mafi ko e pure ke panga. Kai ke tu ia e fai e ti bloga harea pe ko tangata le ia. Ko e fare i ko na anga ti bloga aku hala. O fe ia aku o tek shot ka Daniel.
Pe we tonga ke ai pe ko ni alu ka ma fi ko panga ne kui pe panga e fonua o fama mai solo he na ku fu mate aki abu te fatongia solo o alo ki motu solo o ke lota ke maha totongi e ku faka ofa ka pului motu ko le ma e wa ko le ma ha pai ko le ma ko talanga pe ke fa ko me ko le ko la pe fe tu ke u malu wa o te mo te toa mo ka tokoni ko la mari e ko ma ke fatongia ko ni so Mahino Kono moni solo ko sio mata u fu la be corruption ni so fu la ya be corruption ni ko tu ui he dai ni mi ko formatala ni ku lava o mai ko ya o mai ai palapare ma ko ni mo fi hanga ngai mo ia I he fama o ka pulu I tonga ai ko palapare ma I fo folo ani hau ka aku ke hau pe ke alu pe o mai be ke a honi te ke lava o solova pe tau fatawang pe to mea e lava he e hapure anga ko te na hoko mai ke na wakai ki ai pe ka pau wa ni ihi o kuna ngā ue I he mia, ka kuna waha nau whekau ngā aki, pia moha komiti whamau, pia moha, pa moha whainga organisation pe o ku abe ki ai whanti ai pure anga, ai tuku hau e whanua, o ku totonu, ko whatongia ia o e kautaki koe ni pure anga, ke nau wakai I ngahi mea pehe, tata te whito ke minista mia, ke nau wakai I kau ngā ue pehe, e koe ki totonu, ke whakahoku conflict of interest e whainga ngā ue pehe. O ka pau hoko o whatatau ki o talanoa e toko mea. Ka ki mua ke tā... Solo ka pate ke whatongai meiri mai a fotfisiai ki au. Koe. O pehe e fotfisiai o stutuni mai me pare mia ke minista ki CEO ke tau fie mea e ofisa ngau e koe na. Pako pehe e fotu, fiu na tauria herea. Kok fehui, hame koe ke lawa ela ane tau fe kumaa. Fiu na tauria herea ka tuku peke whaiwhaiteria pe tu wai whanua. O ka pau kua mea pehe. Aia koe ne tuu koe ni ka iloange o ku ke aha wa ingai ke mo whakamau ai. Ai ti LRA. Au mau katoa pe uwhi au ia e he komit for o konu whotu ko haere mo mea te mo hoko atu ki ai e toko mea. Solo, ke ne olawa na tō ke itaka atoa e whiau hikon ko talata. Na kore mai tau ko sipa na mawo to koni. Ukpoinia aku, ke ne olawa na tō ke ita e whiau hi. Ke ne olawa na tō ke ita whiau hi. Ai koe ha hono loa ka pau e train e ni ihi koe ni hakau whamau fo o. Ke nau lawa o whamau he akapulu. Koe ha hono loa hono whahoko train koe ni mo ngahi. Wa inga e fia mau he whamau koe ni ke whamau wai ka lawa ke ne mau hawhainga tau kei whiunga. Ke ne whamau I hawhainga whiauhi. Koe lahi anga koe solo ai keimi koku whai. Ke aule ka ure ka whamau o exercise mo practice ai. Ko ne wawe ange e nau whalakalaka. A ke sio meki tongani, o koe ke te akapula hahake ia. Ko hifo e nau timbe ia e taha pe ua. Ke whatongai koe akapulu solo holo apito ia. Ko taimu na mahuma o whakamau, where u timbe akapulu ia solo. Alu au ke grade 1 ni o lere ai, grade 2 whakanganga me. Alu pe o se tawe taha tau e ua, inni ke whakakalapu lere ai. Oku koe whatu koe pāwhi ke whakamau solo, is not a shortcut. Koe ke wha shortcut e ki ai. Ke shortcut e ki ai koe mea pe ua koe longo a mo veu mo mawahe mo lavea. Tau si koe pa koe ke tokanga mai e nihi kou nau tatake ka whakamau, ke whakamau koe u lavea. Solo, na ea whakamau na lavea wafta walu, lavea lai tot whanmak. Pena u kereimi he tonga tapu ia seniti, o wae ua, o awe konga he tonga tapu, pe a puria konga ike ki awe ke whakamau na lavea. Musio anga ke he whaunga taki na e whai aki he kautama koe ni. Kautama tatau penu na whotu e kautama whakamau whou. Aia koe ngahi mea pe whoki au wha hoko I Malaikapulu lawa e whanau wa ngā he hit hela ia mo mea koe hoko ma nau tai whia maari e ka tūtu uni ke nau oho ke whamau ko manatu ke au he koe na e toki whahoko I wawau na lotonga pelere wa ngā ku ai taha ia ulau mai ke whamau ta ofe mea o wale kakai e nau se watu ke whamau e nia ku na maari e me e fuhu mata poto opit
o ku kau mo me ko hono ako I mo to ka fa mau ko hata hakula watu o to ton ke mo poto he fu mo mata pot ke solo ko ke hakonga pe he e train e fra mau ko ke hakonga ke alo to fu me ka wainga ko train ko fra mau fe mau ke clear and obvious and e fra hoko fatongia and e fai tu uni see think whistle signal talk ka to e umea ko solo fe mau ke clear and obvious ilo ne fai fatongia bana clear and obvious u fano lele ka wainga fano lele me ka mamata pa te fai tu uni me ai mahino le leo pito ke te o ti tamata ai when clear and obvious in the communication ni mo te fua fatongia mo te signalo o si o katoa ke to ta ko to go ngo fie mari to ta ko to ai kone ne fu ko te fai tu ni solo ko me pena hoko ko le pe ko te ki frama o ke te safe e ke te lava ki ta to ta ni ma fatongia fa ngata ana mo fitu tu solo fe ma o ke te fai to ton ke ho au solo ka fe mau ke te fai to tonu he kuongo I pe he kau vai ngai kau fai ako me kau pou pou ai lau maari o te fai fatongia ko ve fa si pe ko lava atu ta proclama na ko ta taimi e to me ko tu ko ni ka pau e lava e he CEO o Tonga Rugby Union pe ko pare mia ko ni e hu mai pe ko minista e mia pe ko ha pe hata e ngahi lakanga maolunga ko ia pule anga pe ko e aga pulu ka pa te na lava o fataha ki mo tolu ko mo mateu teu ke mo ngau e fataha mo ka komit fo o ko ni na ma he pe na foto fo o ke mo hoko pe ko sino e taha ki fa ma o ke lere e fonua solo ko tu o ne ma mate te ke fakataha aku fusi pe malo yang pe ai fai ngata ia mo tahiwa ia si o ka pulu I he toko taha ko na he na komita ka pulu ngau he mia o ne te foto e ka fa ma fo ko tu o ne ma mate te ke fakataha aku malo yang pe tahiwa ia ke ka nga we ka ngalo ia ko mea whakalukfua ne ko ka mea whakawahenga ni. ko Os ngahi mate ne te ko mate taimi ko toa solo ke mau tokoni. koi ko tiko ko me mahu inga ia ko whenga lau maari ko ia e ngahe kwa I taime taha ku mo veo pe he ni pe ko ki te lava rewa ke holoki awa he wahe ia mo taki taha lere pe aka koina mo mate teo pe ke mo ngawe whakataha me komiti koe au tau whaampe e hau ha kau taki o nau solo vai palapare ma koe ni ko inga pe ko lere I hako tupu o whonua mo ni ihi ko ia ku nau manako I he akapulu ka tato te fito ke whonua whakalukfua ka koe ngako ne mahu inga koe whakaukau koe ko uloto ai ke watu ka te koe. Ko hai I he toko whaa koe ni paremia. Whewhe ho sio ke kau whiri paremia. Koe ngā whuki e mahu inga ai ka kai koe ni koe ngā he koe te mauto e whoki ki ai. O kore ka nau tolu ke nau whahanga au ke solo vai pala parema koe ni. Toko whaa kua tuu mahi dainemi ke whiri paremia. Koe ke wiloi pe ea ki he aha koe whai ai whotu I whare area. Ke I toko whaa pe holo pe toko hua. Koe toko whaa koe ni ku o mai koe ni he ngahi pa matala me tonga me he kau whafonga koe ko nau I whare area he ngahi area ku whai ko Aisake Eke paremia lolotonga ko Daniela Fusmalohi ton paremia ko Sasso Valeni paremia malolo pe mo lot whanua sea whare area ko whehe ni I ko ni ku ke whakaukau ko ni I totonu o kai ko ngā ki ho mō palo pare ma ka ko ni I totonu ia ka ai hawhainga mea hoko I tonga te nau lava to koni ia whainga taha pe mo whainga organisation pe o kuna palapare ma ia I tonga. Malo solo koe o whaapapalahi peo ke toko whaa. O si no foi haku ata mai mo kuloto ai tō wholofola tā puni koe ai whare area. Pako no foi peo I ai. E whainohino ku mai maaku. Whainohino mai maaku pako e mea kou tui ki ai. Tō wholofola tā puni o si tofa mahe ni a whio ai hala. O tau tolu pe nia ku o se whiri ia o si lava kakai ia. Tau e pe nia kau whafofonga toko taha whitu mo e hoi ki no pere ke nau whanongo ki tau mua o tau whainohino e. Ka Ai koe angai paremia puia. no pere toko tole kakai koe ne ka whafonga kakai toko taha pe me he kau no pere pe he whaka he ni I koe ko pure ua ko whare area o tutu uni he koni stuto ne ke
ke taki ai, ke se ai no pere, pe kuna o fe un todon ke na fe un ai, tuange mai ai pure uloaki, ke pare mi ai hata me kakai fonua, o ku doesn't mean ka goe pe ku, it's okay, pe tatau pe ko hai ka kolo pe ke fai todonu, mo ofa hai ka he fofonga kakai. Solo ke whakaukau koe ke talanua ke hoe ki no pere. Nā whanongo e tō wholowhola e kuini nai peheni. Ko hingua no pere, e nai houhau e ni awhio. Ko hingua no pere, ko koloa e ni awhio. Ko oato e hingua, uraki, a whiwala mo tau ke ni awhio, ua, ko tauhi kakai. Ai u whemau ke hae kau no pere ki whare area, o pou ki he whaunga, e pure i rerea e whonua, ngau e whakataha mo ni awhio, mo ngai kupwhe ngau ki whakataha. Koe ke utui au solo ke whaunga motua, e hawa to ki unu ke kulupu koe, unga ko whemau e monu ia, whemau e mawhai. Hala au pito e whakaukau aku, angabeka kulave solo, o ko wheina lahi e ni awhio, e ne wheinga ke whamapopo e whonua, e whoki ki he whare area me ngahi mea katoa ko ia. O ko kei whamau beku whakaukau solo ke tō wholofola tāpuni o tau tala pe ia. Mahalo pito e toko mea ko tui mahalo ko e la vai e ta polokalama ko e ahoni. A pau ko hamea ke loto ke whama apo aki pata toki mawa e ahoni. Malo solo ko whamalo pehe pro he whainga maari e whawofa ko tamau he whiawhini ke talatala noa toi he whatongia mawhatuktuki koe ni koe whamau. Pea ko tui bea wia koe whatongia mawhatuktuki koe ni koe whatongia whakaluku fua ia. Koe koe whatongia siasi, pe whakapatunga aue, pe whakawhamiri, pe whakakolo, pe whakawahenga, pe whatongia whakaluku fua ia. E whemau ke ata au pito be me whai whatongia, e lawa mau e lau maaria sipoti. Ko kore whamore mori bau ke he mātanga me hoi ke whanua, bau ke harea ko whaongai, mo kure o, pe mo e whafotunga ko whai o ku peke ke whie maaria ki ai, o ko kore hau whamore more. Ko ia ngai se ku mamahi e whatongia, i he au sia mo ilo tonu, mo ilo pau, ai whemau koe ke whakalakalaka e aga pului tongani. Whemau ke tau ngai whakataha. Mon be lau ko pe he, united, we stand, divided, we fall. Oku holafa e aga pului tongani. Ako kore whamore more beke kau mamawhai e tia iu, o ate, mo tonga tapu sub-unions, eku ke mo ilo ia mai hoku lau maari e, eku ofeina awa motu. Kore maa e ua, kore maa wawa, kore maa hapai. Una unga ake na toi taimini e commit for mau fo ou, unga he fu powerful au pite tamai koe ku, tangutu he mia. Anga e tau mea ka koe kore. O ki whakalato maula lo hifo, ka tau lawa ngai whakataha ke whakalakalakai ha tau whonua. Koe tau, koe aka pulu koe mea ia. Koe mea whakaluku fue ka mea whakawahenga pe mea whakakolo pe whawhamiri. Anu whakatoa solo ko kore whamore more peo ke he matanga. Apa na harea te unga aki, whawhafotunga ku kake tongo lelea mo whakakaukau pe mo mea ku kai koe ke tatui tatau ai pa koe anga e mamahi e whatongia me mea ku mahi no ifika aku me whatongia whamalatu solo e whanga maria ku mai koe whamamara te kwa tono no ka koe anga e mamahi e whatongia upau peke tau tu whakata kai ke langa ho tau whonua ko tonga tau ofai pe tau whapapa ki he ene a whio mo no whare me fo ke ho e ke whonua mo na ngai whamiri pa tau whepopo aki koe hahake mo i hifo wahe kolo wahe loto. Ka mo ngai kupu ke koe tau whanau mahu inga ke nau. Koe tau whanau ko ho haa au ke solo. Koe tau whanau koe ka hau ia tau ngai whamiri, koe ka hau e asiasi, ka hau e kolo, ka hau e whonua whakalufua. Ke tau whai hamea ke whakahoi fua ka fia e nea whio mono whare, e whoke hoe ke whonua me kau take whonua. Mo tau tolu katoa pe. Mako ki me pe ko whelawe ke solo, ko whalai atu. Kau ngā whakamau, o whalai ke kau whakamau, o si tala ka na tolu, o ko whaina lahi ki mo tolu, ke tukua kia mo tolu ko tukua kia e kau mau mawhai, o nau si take halai ki mo tolu. Malo apito. Whamalo atu e toko mea whamalo lahi atu e lava ko ia ai whatala noa mo koe, whika aki pia mo e palapare ma ko ia ku hoko. Pia mo e uesia ku lava whahoko i ki mo tolu ko ia kau whamau a ka pulu i tongana. Pia ku whamalo lahi atu i hono sponsor ko ia polokalama ahani i he Vipon Media ki lava whaka o atu ai whatala noa ko ni. Toko mea kata ki hoko atu i ha toe whainga maari e. Awhatu toko mea. Okay. O wha solo malo apito. Koe.
Whamaloa te kainga i he lama ke moukau mai i he polokalama mawahe koia o e Hawani pia mo tokomea o Whahulu. Me he palapare makoia kau whamau mono wesia e ala hoko ka pahika ke lama ke nau ngau e whakataha i he taunga he whiau hi akapulu koia. I tonga whakatanga pēnā e ongolere atu e tau polokalama ka te mautolu ko e whiawhia pongpongi taimi hoko ai whitu ko e polokalama ia whatuwhanua fo'ou pēr mo e ki Minister Policy na Paula piveni piukala ka mo pouria tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai. I